prolazi ovako između svake pati. Da. Ti se predstavi. Aj do moj, kako da prođem kroz ovaj dubokse? Dođi vamo, Evo ga, on. Uključio snimaš. Ništa, uključeno snima, samo Dođi snima. vamo, prođeš pored Miloša, kaže čiji je otac, majka. Bataliju, Đorđević Miloš od oca Peri i majke Slađe. Gaj Slađen Savica od oca Dobrice i majke Jasmine. Šalinac. Simić Andreja, Bože pomozi. Stani Đorđe, Bože pomozi. Čeka dane. I to je taj, čekaj, preskočili smo jednog. Jednog smo preskočili. Stanović Goran. Stanović Goran od oca. Toplice i majke. O! Ino! Čekaj da snima, idi tamo. Čekaj. 3, 2, 1, 0! Jo, daleko! I Đorđe je prvi! Nije Ziki. Ja sam! Prvi. Ja sam se udario! Oni svi Evo ga, jedini preživjeli. Ali lepo! Prvo mesto, ej! Prvo mesto, vrate! Prvi, vrati, kako je prvi se stavio šapetu. Kako je bila borba? Borba je bila vrlo teška. Protivnici su bili mnogo dobri. Fizičko spremni. Vodi duboka. I vreli. Ti si prvi iza mene. Topla voda, nisam se nadao, ali topla voda. Topla. Skočio. Ali nisi trčao, brate. Zato što mnogo skočem je bilo. On će nešto kaj za misiju. Stvarno, ovo nisam iščekivao, ovo je bilo mnogo dobro, stvarno. Dobro su se pripremili za ovu trku. Ja nisam uspio da pobedim, a? Konkurencija je vrlo slaba, ali ja nisam se snašao u tome i jebi ga. Jebi ga, ovo je bilo plivanje sa slobodnim stilom. Vi ste plivali samo delfin, koliko sam ja vidio. A jebi ga, to je moj stil što da radim. Ja ne mogu, ja samo delfin. Da se pribiti. Ajmo ruke, ljudi! Koji su plivali? Ajmo ruke, pa